kame no i rhandza jazz ne swi tikomba kumbexani na rirhandzu ra tinsimu letiwani ta malembe ndzhaku ta ti-bum jive hi ndlela yeleyo mixero Munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomandela mina ni khalanga Pet Mathebula ni wa rismati wa jimo xitlhangu wa maxingiritano wa caca na makhunelo wa ndandhazi hi hlanganile namuntlha mpfula mani mpfula kahle yi ta xa loko swi te yini va kha hina mapatu ya onhakile va swi lava ku lunghisa lava tirhaka swona kambe a va swi koti va ka hina tatana Nkosi Sithandeni ku va va kuma bail hi tatwa n'we kumbe angula mukuyini ka mhaka yeleyo mfundhisi luya mangutsundzuka mfundhisi luya kasi malembe mo ngo tshama kha ma cincacinca a ni ya mi te 13 wa malembe xihlangi lexiya se xi chikini i 12 i 12 seni kambe swi na mhaka ku malembe mangani kambe mfundhisi luya ve rite vhako hey swa bail a hi swi tshikeriwa ka hina hey ni right kwa ni nga kona a ri tshiki timhaka ta bail hi ndlela leyo kumbexana hi ta twa kumbe angula mukuyini ka mhaka yeleyo kasi yin'wani mhaka i timhaka ta ku va ku aleriwe bail Sergeant Nkosi na timhaka leti a hi vulavulaka hi tota ku na vayingiseri va nga ni fonela tolo va vulavula hi timhaka ta ku loko ku ni mpfula giyani mati ya tala na swi tiva na mina hi le kaya kambe la tatwa ku vamasipala va ri yini hi ndhawu yeleyo yi ngo tshama yi tele mati loko yi tala mati mpfula yi xa vandla yini ku ya mahlweni vo tshama va ku hayi nge heni ivi mpfula yina va ku hayi vandla yini va ta hi byela loko hi bula na vona kambe hi ta sungula hi lava va timhaka ta swa maxelo loko ha ri ka timhaka ta maxelo ni tshemba ku tatani Xirinda emakhelwani wa mina laha kaya i van'wani va lava nga ta va tsakile namuntlha ku timhaka leti a va ri la hi toho ti lunghisiwile ene ti lunghisiwe hi mhaka ku va muyingiseri a nghene kwala ka nongonoko walowu timhaka ta maxelo timhaka ta maxelo a ni ambilela ku laha ka maxelo va suse giyani hayi va va leswaku kahle ho va rixaka ro tshama ri ku rileni kumbe ho tiva timfanelo ta hina va ka hina ho tshama hi ri ku rileni kumbe hi tiva timfanelo ta hina na kambe hambiswiritano va swi lulamisini se yi koho giyani ka ta maxelo mi ta yi vona yi ta komba laha yi ku giyani handle ka loko n'wa tlhaya tlomula ku tlomula kwana na kwana yin'wana yo chavisa hi leyi ya ku swibumabumelo swa khomixini ya timfanelo ta ximunhu a swi vuli nchumu hi tlhela ra swinawu a ni tivi ku swi vula yini kahle kumbexani vona va khomixini hi ta kuma nkarhi va ta hlamusela namuntlha hi ndlela leyo loko ri ku siku ra wena ro velekiwa namuntlha ko khensa swinene ku khensisa siku ra wena ra ku velekiwa ku navelela na hina ni nge swi koti ku mi vula hi mavito kambe na swi tiva ku siku ra n'wina ro velekiwa n'hweti leyi n'hweti ya vanhu va n'hweti ya vanhu va vo hina i n'hweti ya hina sisi wala ku nghena ka n'hweti leyi ya dzivamisaka wa swi tiva ku tin'hweti ta vanhu va so ma yi vo mhaka ko se loko ze i tswariwe hi n'hweti leyiwani vo vhe swi tiva ku swi tani hi ndlela yaleyo kambe swi ri tani nongonoko Afrika wa vulavula wu sungurile hi fambisa sweswo oxa xandla hi yin'wana ya tindlela leti landzelaka 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 065 ni ri u kandziyisa rito ka 065 kumbe hi bela riqingho ka 0860002543 nongonoko Afrika wa vulavula hi makumu hi kona wu sungurile hi ndlela leyi yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona a ni swi tivi ku mutivi wa ta maxelo meteorologist tatana Wisani Mabasa vona va nte tatana a ni swi tivi swi huma ku swa tatana kambe a hi tweneni ku tatani Maluleke va ri yini a ni tivi swa Mabasa swi huma kwihi hi mhaka ya nghozi yaleyi ni nga na yona kwala se xin'wana na xin'wana Mabasa loko ku nga ri Mathebula ku ta va Mabasa but Wisani va ta kha hi byela ku n'wanati ku kahle mpfula leyi yo lela kumbe kahle swi nga endleka malembe lama 10 lama taka hi nga ha ri na mpfula leswi yinisa so kahle ku endleke yini n'wanati nhlekani hlekani khalanga mi pfukile hayi pfuki ngopfu a hi pfukile a mi xi lavi xivongo lexi xa ka Mabasa hayi lexi a mina xi rhandza ngopfu
Mun'wana ku na swilo swo tala leswi a hi nga swi hleketeleli kumbexana hi mina ni nga swi hleketeleli lavan'wana kumbexana va swi hleketelela a ni nga hleketeleli mina ku nga va na timhaka ta mikhukhula ka tindhawu to fana na hala kaya ni vula hala mina ni huma kona va Giyani ku fana na sweswi nga hetelela swi va koho masunguleni ya lembe leri a hi ku swi hundzilivile kambe mpfula se yi vuye futi hi n'hweti ya Dzivamisoko kahle ku endleka yini Mwanati Mativa a swi tolovelekangi swona mara swa humelela loko mo swi languta na ku hisa loko hi nga va na kona swa nyanyisa ku ri loko ku va na swilavekiso leswi endla ku ri ku va na mpfula ivi ku tlhela swi fambelana na ku hisa loko hi nga na kona swa nyanyisa ku va na timpfula ta matimba na swidzedze leswi nga onhaka so loko mo swi ya ku hisa loko ku nga na kona swi vanga ku ri ku va na swidzedze swo onha hlamuselani ku hisa swi nghenelela njhani ku hisa ka misava kumbe ka moya loko se ku kha ku hisa leswiwani leswi swi endla ku ri moya ku koma u rise up or wu ya henhla loko moya wu kha wu ya henhla ende u kha kufumela hi swona swi endlaku mapapa ende sweswo swi endla ku ri swidzedze leswiwani swi va na matimba swinene kambe loko mi ku swi tolovelekile mi ta ya swi tolovelekangi kambe swa humelela a swi tolovelekangi ka Dzivamisoko se ku cince yini loko sweswi ni hlamuselaka leswi nga cinca i timhaka ta hayi ku loko a swi tolovelekangi a swi vuli ku ri a swi endleki swa endleka so ku fana na lembe leriwani swi endlekile na malembe man'wana swa endleka mara a hi swilo leswi nga toloveleka hikuva hi tolovele maxelo lamawani ma va kona hi ximumu so loko sweswiwani hi ya ka n'hweti ya xixika loko hi ya ka xixika so ku va kha ku titimela lero a hi languteli ku ri maxelo ku va na maxelo ya fambelanaka na swidzedze ngopfu loko ku kha ku titimela swidzedze swi twanana ku titimela swi lava moya lowu kufumelaka mara loko mo swi languta sweswi a hi se fikelela ka ku va hi ku va na moya lowo titimela ka hisa swinene so ku hisa lokuwani hi ku endla ku ri swidzedze leswi hi talaka ku swi vona hi ximumu hi va ha ri na swona na sweswi ku na nhlamuselo leyi hi nga yi nyikaka kumbe hi nga yi kumaku Mwanati ya ku vulavulaka hikokwalaho ka yini ku hisa hi nkarhi lowu wa ku fana ku nga ha hisi ku hisa loko ho languta ku va swi vula ti-long term loko hi kha hi hlamusela ku ri lembe leriwani ku languteriwa ku va ku hisa kumbe ku languteriwa ku va ku hisa above normal or below normal leswi fambelanaka ngopfu na leswi swi vuriwaka ti-La Nina na ti-El Nino sweswo taniya so loko mo swi languta sweswiwani a hi ri ka leswi xiyimo leswi vulaka ku ri i La Nina phase leswi endlaka ku va ku ri na timpfula mara hi ta fika ka xikarhi ka nkarhi lowu kuma ku ri timpfula ti ta pfumaleka ku fana na ximumu lexi taka hi languteli ku ri maxelo ma nga cinca ku va na dyandza leswi vulaka ku ri leswi ku nga va ku ri ku hi nga teriwa lexi vuriwaka ku El Nino so sweswo swi va hi swona swi endla ku ri ku va na maxelo yo hambanahambana ku ya hi malembe ma nga fani kumbexani ni khomeleni tani hi ku ni lava ku vutisa ku i ncini xi endlaku ku va na ku cinca ku va na La Nina na El Nino andaka leswi sweswo mingisero Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi tlheleleni ka Mwanati mutivi wa timhaka ta swa maxelo buti Witsane Maluleke hi lava meteorologist lava hi lavaka hi nge le ku boleni na vona hi timhaka ti-system leta mi vulavula hi tona hi nga siya mavhengeleni Mwanati ti cincisa hi yini i ncini xi endlaka ku sweswiwani ku va na La Nina sweswiwani swi ku jikiti swi ya hala kun'wana okay ni nga ku timhaka ta maxelo na mimoya leyiwani swi va swi kha swi rhendeleka hi ndlela yaleyo van'wani swi va swi kha swi lava ku va
swi balansa maxelo ya kahle matosini. So swi va swi ri a swi olovi wa munhu a swi hlamusela hi ndlela leyi munhu a nga yi twisisa hi ndlela leyi loko u nga ri ka xisayense u nga swi twisisaka. Mara loko hi ri ka La Nina ni nga ku loko hi ri ka ku na La Nina na El Nino leswi kota ku va hi kota ku swi hlamusela ku ri ne loko ku ri La Nina swi la ta hlamusela ku ri ne amalwandle lwandle ra Pacific ri ta va ri kha ri titimelela surface temperatures ya lwandle ra Pacific ri ta va ri kha ri titimela. So loko va cheka ku ri lwandle ra Pacific ra titimela hikuva va kota ku hlamusela ku ri okay swi la ta vula ku ta va ku ri La Nina ku ta va na La Nina leswi vulaka loko ku ri na La Nina matiko yo fana na South Africa kumbe Southern Africa ku katsa na hina Afrika-Dzonga na ku Zimbabwe hi tala ku va hi kuma timpfula loko ku ri La Nina. So sweswi va swi cheka njhani va swi cheka hi ti-temperature ta le lwandle ku titimale even then ku va na El Nino. So loko ku ri na El Nino va cheka ti-temperature ta le lwandle loko va kuma ku ri ti-temperature ta le lwandle ti va warmer than normal. Loko ku va ti kufumela va ku swi la ta vula ku ri ne hi fanele hi expecta ku ri ku va na El Nino. Loko ku va na El Nino swi minkama yo tala ku humelela yini hi tala ku va hi nga kumi timpfula to tala leswi endlaka ku va na dyandza. Se swi humelela ndzhaku ka nkarhi wo tanihi kwihi swilo leswiwani ti-process swilo leswiwani ku pima ku se hi nga kota ku hlayelela ko kha ndzhaku ka malembe ya 5 ku ta va na dyandza ndzhaku ka malembe ma mungani sweswo sweswo eka man'wana mi ta kuma ku swi humelela malembe manharhu kumbe tshekele ya malembe manharhu kumbe 5 then after that yi cinca sekele yaleyo ku va yin'wana. So hi ndlela yaleyo hi va hi kha hi kota ku va ku swi vona ku ri loko ho va na timpfula malembe mambirhi ku manharhu ku landzelelana swi nga endla ku ri ne lembe ra vumune swilo swi cinca even then timpfula leti ti nga ha vi kona ivi hi va na dyandza. Loko ma ha dyondza xikolo a mi ta byeriwa ku a mi ta vutisiwa xivutiso lexiwani va ku factors affecting or affecting this change ku nga va ku ri yini xi endlaka ku hi za hi fika la ka ku okay sweswiwani system leyi karhele ya cinca yi ta ka system leyin'wani kumbe loko hi lava ku ta swi tlherisela ndzhaku hi nga swi tlherisela kwalaho ka ku nga va ku ri yini xi susumetaka ku okay sweswiwani lwandle ra titimela sweswiwani lwandle ra hisa. Tanihi swi nga swi hlamusela ku ri misava sweswi nga ku hi rhendzelekeni xiswona loko hi pela yo yima na moya wu nga rhendzeleki swilo swi nga onhaka. So leswiwani swi fanele swi rhendzeleka hi ndlela yaleyo ku va na tisekele teto ku ri hi kota ku va ku balansa kota ku va ku ri na timpfula kun'wani yi pfumaleka mpfula yin'we kun'wani yi va kona. So ku va ku balansiwa hi ndlela yaleyo tanihileswi mi swi tiva ku ri ne van'wani va ta ku byela ku ri ne because na swi tiva ku ka man'wani mi ta swi nga endla mi kha mi lava ku ni katsa timhaka ta ti-climate change ka van'wana because van'wana va ta ku ri no hi mhaka ya climate change na sweswi switirhisiwa sweswi hina hi swi tirhisaka mimoya leyi hi tirhisaka swa tikuma ka man'wana swa swi kota ku va swi cinca maendlelo ya ti-circulation ya mimoya ti-circulation ta moya leti endlaka ku ri ne maxelo ya va balance. So hi ndlela yaleyo naswona swa tikuma swi kha swi contributa ku ri ne maxelo ma cinca mara maxelo ma ta ma ri kona mara ti-climate change letiwani na tona ta contributa nyana switsongo ku ri ne swidzedze loko hi va na swona swi va na matimba lama hi nga ma tolovelangiki. Nayiti leswi xiyimo xo tika ana kena ni ya koho kwalaho ka climate change no swi vona ku mun'wana ta vala ku nghena a vala ku nghena vo vala ku vulavula hi ku hisana ku yini loko ni fika laha eka xivutiso lexi xaku i cinci ndhaku lwandle ri titimela kumbe ri hisa kambe a hi languteni ku na leswi mina munhu ntsena ni nga swi endlaku loko xiyimo xi te tani kumbe no tlakusa mahlo ni languta. Loko xiyimo xi ri tani ni nga ku sweswi hi nga ku vulavuleni ka radio
ni nga tsundzuxa ku ri ne vanhu a va yingiseli swiyanimoya ku ri va twisisa ku ri ne maxelo ma ndlisi ku yini ende sweswo swi kota ku va ku ri va plana marendzo ya kona va plana mintirho yaleyo va nga ku hi planeni ku ya masiku ku khu swi tiva ku ri ne mpfula yi onha kwihi ende swi na nghozi ku fika kwihi wa swi kota ku va u plana marendzo ya wena kahle mara loko u nga koti ku va u yingisela swiyanimoya kumbe u yingisela vanhu lava va nga ta ku hlamusela ku ri tinghozi ti le kwihi u ta tikuma u ri ka tindhawu leti kuma ku ne u hetelela u luza kumbe vutomi bya wena kumbe u onhekeriwa swinene kambe a ku na loko hi ka hetsela mun'wana a ku na nchumu xo hlamarisa hi leswi nga le ku endlekeni a north eastern part of South Africa a ku na nchumu xo hlamarisa mara ni nga hlamusela ku ri ne n'hweti ya Dzivamisoko a hi tolovelangi ku va hi kuma timpfula ta muxaka lowu mara swi ta humelela ivi ku va na malembe man'wana swi nga ta ka swi nga humeleli leyi nga ko sweswi hi ku vona ka n'wina yi ta xa rini mpfula leyiwani yi tikomba ku ri ne yi ta va kona mundzuku ivi ku sukusela hi Ravuntlhanu hi ta vona mpfula leyiwani yi ta va kona yitsongo yaleya normally even then na weekend ta va ri xi kahle ku va na swipfulanyana switsongo mara a hi nge vi na mpfula yo fana na leyi hi nga va na yona sukusela tolo ku fika na leyi nga ta va na yona mundzuku leswi vulaka ku xilemukiso leswi swo fana na ku nga va na mikhukhula xa ha ri kona namuntlha xa ha ri kona na mundzuku xa ha ri kona namuntlha xi ta tlhela xi va xi ri kona na mundzuku even then hi Ravuntlhanu hayi mpfula yi ta hungutana and then lava nga ta ku ya vona tibolo na mitlangu yin'wana at least a na ha la vutisa swona ku le ka dabi hi sonta ku ta tirheka kumbe swi lava munhu a famba na raincoat swi tikomba nga ri hayi ta va yi ri kahle mpfula na loko yo va kona yi nge vi yona leyo yo hi chavisa ngopfu hi ta swi vona bolo hi ta tlanga ni le ka n'wi chief hayi mina ni helo n'wana ti mi nga vileli mina no vona bolo tsere a leswi ku ri a ni ngheni a ni helo na mise ni vone ni rhandza rugby masiku lama hayi swa bolo hayi n'we vo vona mbitsi ku hina a mi fana na mina loko a ni nga ri helo kahle loko a no va ka xiyimo xa ku ni mi byela kumbe ni wela kwihi a ni ta mi byela yima ni vhe ni mi byela ka mi swi tiva mina team leyi ni yi seketelaka swinene hi mbilu ya mina hinkwayo i don't follow me follow the birds bye bye mngwanati okay enkomo mngwanati a khensa swinene mi ya twini maxelo ya lama mingisero mina swi na nkoka ku hi vulavula hi timhaka leti hi ku mi nga mi kha mi hleketa ku yi ta xa yi ngexi ni tshame ni ya ka mungongoma hi nkarhi lowa wa mikhukhula ne a ni se tshama ni chuha ku na ka mpfula ku fana na siku leri ri ka mungongoma hi mhaka ya ku kambe tiko leri landzelaka loko suka ka mungongoma i Mzilela hi mhaka ku loko mpfula yi kha yi sungula kuna a ni sungula ku hleketa ku a hi siye movha a ntsungeni wa nambu hi tsemakanya a ni mabuloha mafambini hi tsemakanya hi milenge ma swi vona loko se mpfula yi na ku endleka nambu lowa wu tlhe wu tala a ku nga ri ku tlela kwahala ka mungongoma se a nga ta pfumela ku nga ta pfumela ku munhu a nga vuyi ma va mhaka kona se i xiphiqo lexi xi nga koho hi yo mhaka hi mun'wana ti va kha va lemukisa ku a hi landzeleleni swiyenge swa mahungu ngopfungopfu xiyanimoya hi va ta va kha va mi byela timhaka ta maxelo ma va mhaka kona loko a vulavula hi maxelo a hi yeni na Bushbuckridge ya twa kahle mpfula leyi yi le ku onheni ku fika kwihi loko ni nga hoxisi ta va hi kha hi bula na executive mayor kambe sweswo hinkwaswo a hi swi endleni endzhaku ka loko hi twe ku mahungu ya misava ya awara yan'we ya ta va ya yimisekile a hi amukeleni Mani Nkosinathi Chauke Mani Nkosinathi nhlekani laha a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona lava i vinyi va yona vativi mi va twile a hi vulavula na vo eka hi bula na buti Wisani Maluleke
meteorologist mutiwa ta maxele va kombisa ku leswi nge le ku endlekeni an'walungu vuxa bya Limpopo n'walungu vuxa bya Afrika-Dzonga leswi katsaka Limpopo Mpumalanga hi ndlela yaliya hambi ku ri Gauteng ya hlayiwa kwalaya a swi hlamarisi ko va timpfula ti nge le kuneni loko timpfula ti ka ti nisa leswi swi endla leswaku na valava va fanele va hi nyika vukorhokeri swi va tikela kambe a hi sunguleni hi twa ku xiyimo xi njhani ka masipala wa Bushbuckridge la ni nga mukhanselara kona ni sungula ni twa kona ku va ri yini executive mayor hi mhaka yoleyo nako loko se xiyimo xi titani va ri yini tanihi masipala va ta endla yini va ri yini ka vaaki ku ya amahlweni a hi amukeleni khansela Matlanatso Lydia Murwane bona i executive mayor wa masipala wa Bushbuckridge. Executive mayor Nhleka Inhlekani Khalanga khanselara wa le Bushbuckridge na vayingiseri lavo saseka va Munghana Lonene. Timpfula leti ya amuku ti hundili se mi ta sungula ku lunghisa ti vuye futhi ku endleka yini? Lexi nga endleka endzhaku ka timpfula leti hi yimile nyana ku tiyelela laha hansi hi teka ti-gradara hi teka hinkwayo yellow fleet hi nghena hi tirha ku heleni ka n'hweti leya ya March kwala ka va ti 26 27 28 yi tlhela yi vuya hi matimba yi ta hlantswa hinkwayo misava hinkwako laha hi nga pfala kona hi yimanyana hi ya mahlweni hi tirha yo tlhela yi vuya tolweni leyi nga ze yi tsema na patu leri hi vuyaka ka rona mintlha na mixo ku ya ri verifya hi kuma ku patu hi kanene ri tsemekile ra ku va ri kongoma a open gate mapatu ya hina hi jikajikile na mintlha na mixo a hi endla oversight hi la ku ma vona kun'wana hi tsandzekile na hina ku nghena kun'wana vanhu va pfalelekile va swi koti ku huma mpfula leyikulu ya ha ri kunene hi ku ya hi hina tanihi masipala hi tilulamiserile hi le ku endleni matimba ku ti-gradara ta hina leti a ti ri grounded ti suka ti pfuka ti yima in terms ya ku va hi endla ku ti lulamisiwa ku hi va na more fleet hi mhaka ku xiyimo xa mapatu ya le Bushbuckridge xa tika ni pfumela ku un'wana na un'wanyani i ri yoni a huma njhani loko hi lunghisa mpfula yo vuya a hi ri swo ku leswi va nga ta yi ta hela hi ku hela ka March yi herile a yi vona yi helangi xiyimo xo tika a hi tlheleleni kantsongo ka patu leri ra ku ya a open leri nga famba swi vula yini hi vanhu lava va tirhisaka gondo leriya van'wani va ri tirhisa ku ve va ya kwalaha tlhelo timbavati na tindhawu ta le kusuhi va fane va vandlisa ku yini sweswi loko swi ri tsemekini na lava va ya ku Kruger hi ndlela yaleyo lexi fikaka xi tika ngopfu i mhaka ku laha ri nga tsemeka kona ku na big 5 leswi vulaka ku swiharhi swa ku fana na tiyingwe leswi nga switsongo swi nga kota ku famba swi nghena hale makaya hikuva a swi pfalelekile mara sweswi ku nga wa blow leriya ri wise tindhawu na laha hi yime koho a va hi aleta ku ri le ku weni ku na laha ku nga wa ku dilika hi vona ganga leriya ku nga yima van'wani va inspectaka ku wa swi vula leswaku ti-SMMEs ta hina van'wamabindzu lavatsongo va pfaleleka ku na lava va dilivhaka hala ndzeni ka Kruger hi ku ya hi leswi va swi byalaka hale Bushbuckridge ku na lava va sukaka kwa hale va tirhaka hala ndzeni ka Kruger lavo tala va koho se i ndlela leyi tirhisiwaka leswi vulaka ku se va boheka ku ti-tourist se ti nghena hi le xikarhi ka malayeni mara lexi nga xi endla hi kombele leswaku va na visibility leyikulu ya maphorisa ma ri koho ngopfu ka ndlela leti ta ku va ku ri toho leti ti tirhisiwaka leti na toho hikwalaho ka xiyimo xa timpfula ti vavisekile swi vula ku mhaka ya tourism leyi hi nga langutela ku yi hi pfuna ngopfu hikuva patu leriya i patu ngopfu leri ri hi pfunaka and i patu leri na koho ri tirhisiwaka hi vanhu lava va yaka mintirhweni vanhu va kusuka ku fana na vo Belfordine Nhluvukani na matiko ya hala hansi va tirhisa roho va ha yimele leriya ri nga budgeteriwa hi Public Works ku va ri va busy na ti-designs leri hi kanenenene ri nga budgeteriwa so ku tsemekeriwe vanhu vo tala a hi ntsena lava va yaka a Kruger kumbe Manyeleti na lava va tirhisaka patu leriya tanihi ndlela ya ku ya mintirhweni ya vo Bushbuckridge ya vo Hoedspruit lava humaka a Greater Manyeleti so vanhu vo tala swa va vavisa
economical etimalini hikuva fanele se va ya jikajika hi le kule naswona vanhu lava va xavisaka lava va languteleke ku va kota ku famba laya va le ku vavisekeni kambe se hi tlokile ma ni tirhisa rito rero hi ripotile ka Sanral na Public Works ku hi kota ku tshama hi kota ku vona ku xana alternatively vanhu va nga famba hi kwini leri patu ri nga ta va pfuna ku va kota ku hatla va tsemakanya hi ku leriya leswi ri nga hi xiswona ra ha karhi ra ha ri ku dilikeni kumbe ra ha ri ku weni a swi helelanga laha ri nga tsemeka ntsena kambe ku ta va ntirho lowukulu wa ku va ri lunghisiwa hi mhaka ku ra ha ya mahlweni hikwalaho ka timpfula leti kambe leswi ni nga swi vulaka ni nga vula ku at least lava ku khensa ku that slip failure kumbe ku tsandzeka lokuwa loku nga endla ku patu leriya riwa hi loko na le ntshaveni ya Bushbuckridge ku nga kola hi nga kombela ku vaakatiko na hinkwavo lava va faneleke ku hi pfuna a va yimi ku va hlwerisa project liya hikwalaho ka ku swi nga endleka leswi swi nga endleka laya loko ku ri na ku tsemeka ka patu katsongo ri fika ri hetelela ri wa hinkwaro ku fana na leswi swi nga endleka leswi hi swi kombelaka ene ha khensa ku va yingiserile loko hi va engage vaakatiko na va ti-small businesses ku va nga lwi hi mintirho laya va yimisa a ntirho wa ku va Sanral va lunghisa patu leriya hi ku a ku heteleleni mfumo wu ta lava ku lunghisa kambe vanhu va endla ntirho wu nga endleki ku hetelela ku wa patu leri nga tsemaka corridor ya kusuka matikweni ku ta Mpumalanga na ku ya Limpopo so hi leswi swi nga koho ku a hi xiyimo xa laha ntsena naswona swiyimo sweswi ya mara ya kombela ku vaakatiko a va hi lehiseli timbilu ka a swi khataleki leswi no ni khomele executive mayor ku vuye ku fika vhengele la sweswi ni khani ku okay kambe ni ta lava ku hi vuya hi hetisa leswi a mi kha mi vulavula hi swona ngopfungopfu loko hi kha hi languteka timhaka ta leyi mi nga vulavula hi Big Five hi ku hi laha na mina se ku ni chavisaka ku lava va nga rhurhela swona swiharhi leswiya va ri va ta pfuna njhani ka xiyimo xolexo hi ku anakeni loko vanhu va kha va ti jikajikela se va hlangana na yingwe swi nge tsakisi kambe a hi sunguleni laha a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM imani hetsela na executive mayor va masipala va Bushbuckridge lava va nge ri va wele hi nghozi yaleyo ku mpfula leyi a ya hala ku yima yo va tshikanyana va husa diesel loko va heta yi tlhe yi vuya futhi hi ndlela leyo executive mayor mi ringetile ku languta lava va hlayisaka swiharhi leswi ku va ta pfuna njhani vona ka xiyimo xa muxaka lowu ngopfungopfu loko hi kha hi langutaka ku loko ku ri na Big Five swi nga endleka na swi tiva ku va na ndhawu yikulu kambe swi nga endleka ti za ti vuya hi mpela ti vuya kwahala se ti ta phohla se loko vanhu va ka va ti fambafambela kwala timbavati hala matlhelo va hoyohoyo hala ivi se va ti kuma ku hey va hlangana na leswi va nga fanelangi va hlangana swona va ri yini vona tanihiloko ni vurile ku meeting lowu hi nga ku coordinateni wu ta va wu nghenisa voho hinkwavo lava va nga longoloko va timbavati va famba hinkwavo ku ya fika na le hansi le va Wits Rural hinkwato tindhawu letiya na va hoyohoyo na hinkwato leti ti nga na swiharhi hi ta hlanganisa hinkwerhu meeting lowu hi nga ta va na wo wu ta hlanganisa hinkwerhu including na va xiphorisa na hinkwavo tanihiloko ni vula ku va ta laveka ku ti-tourist ti hlayiseka na vo lavaya va kota ku hi pfuna hi ndlela yeleyo na pfumela ku va na ndlela mara leswi ni nga xixiya i ku nkova luwa wa timbavati a wu ri wutsongo wo ya wu kurisa hi mhaka yeleya ku maxelo xiyimo xa timpfula xi le henhla ngopfu hi ku loko u languta u tikombe a wu aname ngopfu leswi swi nga challenge ka minkova ya ku tala ku na van'wanyana lava nga aka kusuhana na minkova hi swin'wana swa leswi nga ku swi attendeni sweswi ku hi le ku fambeni karhi hi va pfuna ya kombela ku vanhu lava va nga le kusuhana na minkova va swi vonaka ku nkova wu le ku kukumukeni hi xichangani xa le bush wo kukumuka kumbe wo ya wo anama va nga tshami va khe ku na yindlu hi ku tin'wani tiyindlu se ku famba minkova la ndzeni ka tona hikwalaho ka ku va tshame ngopfu kusuhana na minkova leyi malembe ya ku tala va tshamile ku nga ri na mpfula leyikulu leyi tekaka mati yi matata hinkwako so ya va kombela ku un'wana na un'wanyana a chaveli vutomi bya yena swi twisisa ku munhu i ri se ni ta suka lani ya kwini mara i swa nkoka ku va vulavurisana na vakhanselara va voho ku va tikuma va ri ka ndhawu ya ku hlayiseka a va suki minkoveni
a va suki ka tindhawu teteto ka lava va ti different ta ku ti-game reserves kumbe tindhawu ta vuhlayiselo leti ti nga tala ti nga lema ka maka tindhawu leti ta ku haleni a va a Cornuku va Sigagule wu yetla u ze va fika va Velverdene hi kola impela meeting wa hina wu nga ta va involve ku va kota ku na vo va va part ya ku va vona ku va hi pfunisa ku yini ku loko hi yime laha ya swi vona ku grant le ra vo ri vavisiwile hi ku kukumuka ka nkova lowu ya se u kule ngopfu u teke na le matlhelo le a ku pfalekile hikwalaho ka ku wu khuluka ngopfu karhi ke minkarhi leyi tinhlengeletano leti mi kunguhata ku ti va koho ku nga se hi hundza rini hi fanele hi tikhoma hi ku hatlisa ka namuntlha nampundzu loko hi ye ka oversight leswi nga va taska swo ti-officials i ku a va coordinate ti-meetings teteto leswi nga endlaku hi ku va coordinator hi ku hatlisa i mhaka ya ku already ti-tourist ti famba xikarhi ka malayeni kumbe xikarhi ka makaya leswi hi swi tivisaka swoho swa ku van'wani va teka advantage loko swi te tani se va endla ti-toll gate leti nga riki nawini ku loko u fanele u hundza la u fanele u hakela hi mukhuva wolowo so hi swi endla hi ku hatlisa ku navela ka hina i ku a ku fiki Friday ku ve hinkwavo na lava lavekaka from Sanral kusuka ka lava a hi mite na vo vhiki ra ku hela mara a hi lunghisa liya ya le ntshaveni ku va hi yi chavisa ku na yo yi nga tshuka yi endle mhaka leyi a hi nga yi vonanga ku nga va na nkingha leyi hi nga na yona ya ku va hi ku hatlisa se hi va hi nga ha ri na patu hi mukhuva wolowo loko ma vulavula kombela va vuya futhi loko ma vulavula hi le malayinini a ni le ku hleketeni ku na patu rin'wana ra kusuka halaya ka NGOs ri famba ri ta hi laya Masingitana va bereta ri ndla njhani ri va ri hundzile laha ku nga tsemeka loko va humelela le mahlweni ri ta va ri hundzile mara na ro hikwalaho ka timpfula leti ri va ri nga tshamisekanga leswi vulaka swa ku hi fanele ri va ri hundzile hi ku koho hi hale ku sunguleni loko va famba hi hala ndzeni ra va hundzisa patu rero mi vulaka ro hakunene mukhanselara ya Bushbuckridge mi tiva na va Masingitana mi tiva va Thankini na va bereta ku nga tindhawu leti ti nga haleni a Cornuku mara hina ku vula hi ku vurisisa tanihi masipala wa Bushbuckridge ku hi kombela vaakatiko va hi khomela ha swi tiva ku na hina ha swi navela ku hi nga humesa ti-gradara kumbe hinkwato tigandaganda leti hi nga na toho mara ka xiyimo xa mpfula ya ku va hi mukhuva lowu a swi koteki kahle ku va tiya hi ku ti fika ti botsomela ya hi twisisa misava ya hina ku yi yimise ku yini mara loko mpfula leyo hi twela yi hela hi ready hi ku ya hi fleet ku va hi lulamisa mara hikwalaho ka xiyimo lexi vhele hi ta ba mavoko ka Public Works ku va hi engetelela switirhisiwa hi ku mapatu ma onhake hinkwawo ya Bushbuckridge hambi swipatwana leswitsongo a ku na laha ku nga ku fambekaka hikwalaho ka xiyimo xa timpfula un'wana na un'wana wa yi vona mpfula leyi leswaku yi na hi matimba kumbe vafundhisi hina hi nga vafundhisi a hi kombeleni ku Xikwembu ya swi twisisa swa ku na ku cinca ka maxelo kambe a hi tweriweni vusiwana vana va yanga swikolweni Ward 15 na tindhawu tin'wanyana ta ku haleni a Bushbuckridge North hi mhaka ya swiyimo swa mapatu na swiyimo swa ku va mapatu ma tsemekile ka tindhawu ta ku hambanahambana. Executive Mayor na mina ni ta mi vulavulela na vona vaaki va le Bushbuckridge ni va kombela ku tanihi mukhanselara wa vona na mi kombela tiyisisani ku loko mo tshika mi vone vanhu va ri vanhu lava va nga va pfhumba va xiximeni va tshikeni va ya lava ya ku kona a Bushbuckridge a ku tshami ku ri ndhawu ya ku rhula swi ta endla leswaku loko ku tshama ku ri ndhawu yo rhula mi ta tama ma kuma vanhu vo tala va ta kota ku pfuxa mabindzu ya vaboto wa n'wina vasesi wa n'wina hi ndlela yaleyo ene premier va hatisa yin'wanyani futhi ya tourism ya le Maritzburg leyi nga ta va yikulu ngopfu lero va fanele va tolovela ku tata vanhu va ku tala va ku tlula lava nga koho la Bushbuckridge hikwalaho ka tindhawu ta ku saseka leti Xikwembu nga ti endla endhawini leya hina. Executive Man Khensile swinene nkarhi wa n'wina ta hlangana kwale ka council meeting tanihi mukhanselara.
Khensa Khalanga na vayingiseri lavo saseka va Munghana Lonene. Inkomo. Sweswo mingisero Munghana Lonene FM, i-executive mayor wa Bushbuckridge. Na mkombela vayingiseri va me. Na swi tiva ku loko mi vulavula na n'wina manito. Ani mi nga dumi va ku n'we mi khoma nkuzi vanhu lavo va taku va lava ku hina anda ti event kumbe migingiriko tanihi xitichi tiphina Bushbuckridge ku hana un'we wo gwaza un'wana ku hana munhu wo hoxa bodlela ku hana munhu ni mi tivisa sweswo se na n'wina maphorisa va pfuneni brigadier Mdluli va pfuneni mi tiyisisa ku maphorisa hi ku ani vanhu va nga suka kolomuya va suka kona va ta onhela vanhu va le bush a hi vanhu va madzolonga hi vanhu va na nchumu se a hi endleni tani loko vona vapfhumba va fikini va tshikini va loko ku ri ku na ndlela ya kahle leyi va nga famba ku yena va kombeni mi ku ha mi rhelela hi hala mi ku swi ndlisa sweswo vanhu va fika loko va famba va vuya va ku loko i ri hala a Afrika-Dzonga i ri Mpumalanga i ri hala va bush ku hlayisekile swi ta endla ku vanhu lava tirhaka ka tindhawu to hambanahambana ti nga kokwalana ku nga va ku ri ndhawu ta byetlelo ku nga va ku ri kolomu mavhengeleni na hinkwaswo leswiya ku nga maxaka ya n'wehe va buti wa n'wehe va sesi wa n'wehe va ta tama va ha ri na mintirho ivi swi endla ku na n'wehe tanihi rixaka mi kuma leswi mi nga ta kota ku va mi ti hanyisa ha swona se na mi kombela a hi endleni tani a hi yeneni mahlweni hi kombisa nxiximo lowu hi nga na wona tanihi rixaka ra Vatsonga Machangani i vanhu va nxiximo vo nhlonipha loko zi twa munhu va ku egwazini kumbe hayi a nga weli kona kala loko ha vulavula hi timhaka ta hoyi leyi tisiwaka hi timhaka ta mati na timpfula a hi tweneni ku a giyani kona ke xiyimo xi njhani mvulavuri wa masipala va yime ku lunga ku bula na hina i tatana Stephen Mabunda Mhlaba nhlekani Khalanga nhlekani le ka vayingiseri ka Afrika wa vulavula ni fonele miyingiseri tolo tanihi sweswi mi swi tivaka vayingiseri va ni fonela minkarhi yo tala kahle tindazeni va mukhanselara wa tiko hinkwaro hi ku a ku na lava nga ni foneli tolo van'wana va ni foneli va ku heyi ha nwela la giyani hi mati se ivi mina ni twa i nga ri kumbexana va vula ku ha mati yo nwa loko ni landzelerisa va ku heyi ku ne mpfula se swi endla ku mati ya hi kavanyeta n'wina tanihi masipala mi le ku voneni yini hikokwalaho ka kona bya timpfula leti entiso Khalanga aba hembi mpfulanyana intsongonyana loko yi tshika yina ku na tindhawu leti already ti vela ku vanhu va sungula ku nwela ko ku na ti area tinharhu Khalanga leti ni lava ku kombisa hi toho hi ku ti hambanisa ku na ndhawu leya ya le ka ti garage leti ya le ka Masingita na leyi n'wanyana ya ka Kulungisa hambi ni va navetisini ke ku na problem ya drain leyi swi hi kambirhi vulavisisi bya hina byi kombisa ku n'wanyana yi tshikeleriwini hi swa miako ha yisa mahlweni vulavisisi ku miako ya koho leyi nga yi tshikelela yi nga va yi akiwe hi nawu lowu wu aplayiwaka haleni masipaleni na mara xin'wana lexi hi nga xi kuma i ku loko va ringeta ku unblocka va kume swilo swa ku fana na tioyili vanhu va tibetela tioyili na swilo swo tala leswi swi nga yi blokisa and mara yi lava ku ta tirhiwa swinene na yoho so from time to time yi ta tshama yi karhi yi flooda loko mpfula yina ku fikelela laha hi nga ta kota ku kuma xintshunxo xo hetiseka loko ku ri xiphemu lexi fanaka xi endla hina hi va hi xi endlile loko ku ri na leswi lava va nga aka muako ehenhla loko swi lava ku hi va hi wu ba muako hi kota ku yi lulamisa hi ta endla tano mara ntirho yaleyo hari ku vulavisisi bya leyo a byi se concludiwa se ku na leyi ya vumbirhi ya le Chachulani Khalanga khale ka le Chachulani parking leya hinkwayo liya loko ku na mpfula a ka ha ri na drain laya a ka ha ri na drain vanhu va hina a va hamba va yini va ringeta ku va nga yi blokoda va yi unblocka a ya ha swi lavi sweswo a ya ha swi koti yi lava ku tirhiwa hi vuntshwa swi lava tiphayiphi tintshwa na system yintshwa ya vupulani se area liya minkarhi yo tala hi ri mfumo ku kombetelana hi tintiho swi va swi nga sasekanga
mara hi swi vula kahle ku area liya i area leyi hi nga ta ku yi managiwa hi ndzawulo ya hina ya Limdev. Se yimanyana mi vula ku ndhawu liya hikwalaho ka khale ka holo na laha tihofisini letiya ti vonaka ku laya hinkwato leti ti nga laya vanhu lava va nga tshametela lani va renta ka Limdev. Limdev i xiyenge xa mfumo musi lexi xi ene loko mi vulavula mi kutani tihofisi teto ta muxaka wolowo ti kona Lebowa Kgomo ti kona Thohoyandou se na swi vona ku mpela ta fana kambe xivutiso i ku ti tshikiwa ti hlakala hi ndlela leyi ti ri ta Limdev mi ni ri ta munhu nyana un'wana a ngo lo ti xava a nga ri ku na mhaka na tona Kalanga a ni tivi ku hlakala ku ti hlakarini na ti hlakarini mina na loyi a nga ta ni vutisa ni ta n'wi byela na swi vona na loko na yini a ku zi ku ti komba ku hi le dorobeni ti hlakarile na ku ti ri ta mfumo ti hlakale ngopfu futhi loko se ti va ta mfumo yana ni mahlweni. So loko hi vuya la ka issue ya storage hi vulavule na voho va Limdev le ku vulavurisaneni na voho hi mhaka ku vaakatiko hi ntiyiso loko va languta lava va vona masipala se na hina swa hi swavisa loko u famba layani u famba ndzeni ka damu u ri mutirhi wa ka masipala swi khomisa tingana ku why tsandzeka yini ku endla xin'wanchumu kasi hikokwalaho ka ni va nga mi niki ke hi ku swi kwala ndzeni ka miako ya n'wina ha swi vona kun'wana mi kuma ku miako leya yi ri ya mfumo wa le xikarhi yi tekiwa yi nyikiwa timasipala ti tirhisa ku tsandza yini kumbe a mi se swi ringeta sweswo ni ehleketa ku sweswi kwala hi nga sungula koho hi nge hi le ku vulavurisaneni mhaka ya lulamiselo ya koho kwalani loko swo tshuka swi fikelela kwalaho swi vula ku yi ta sungula discussion ya muxaka wolowo mara sweswi lexi xi nga ku humeleleni hi va tsalerini hi kombisa ku na nkingha laya se na voho va hlamurini Khalanga va hi hlamurini hi ku tsala va kombisa ku ha hi tiva nkingha leyi nga kwalani hi kombela ku pfuniwa loko va ku va kombela ku pfuniwa ni vulavula hi ririmi hala ra xitechnical ku va kombele technical services ya hina a yi va pfuni mara ku pfuna ka kona ku khumba ti-cost Khalanga se a swi va clear ku loko hi kuma ku hi fanele hi pfukulela tiphayiphi ku fanele ku xaviwa tintshwa ti ta xaviwa hi mani loko ku xava hina ti ta rifandiwa hi mani hi yini so ha ri ka mburisano wa muxaka wolowo na mhaka ku budget na yona loko ku ri hi ku va langutele ku a hi fanele hi va pfuna hi endletela hi tirhisa budget ya hina a hi tshami hi ri na yona budget loko a ku na xiphiqo ni vona nkarhi wu hi siya hi ta hi vuya hi languta le hi ta va landza na vo va Limdev va ta hi byela kahle leyi rent yi nge le ku hakeriweni mali yi ya kwihi loko va tsandzeka ku lunghisa miako liya yaleyo mhaka a hi tshikeni sweswi mi nge Limdev hi ta va vutisa va Limdev va ta hi nyika xifaniso xa ku na koho hikokwalaho ka yini va nga tikombi va hi tekela ku tshwe vhengele kwala ndhawini yin'wana kwalano ku va ku i tihofisi ta ka Limdev a ra ha akiwangi futhi a ka ha akiwangi futhi muako luwa ko tshika ku vekeriwa ti-container se ku nga ha ri na mhaka swi tikomba ku kumbexani Limdev yi nga va yi kha yi famba hi pfhumba reriya ra ku vegiyani yi fanele yi sala yi ri rhumbi se hi ta va vutisa swoswoleswo a hi yeneni ka leya vunharhu leya vunharhu Khalanga hi leyiwani yi pandzisa nhloko Khalanga hi leyi ya le ntsungeni wa patu ra khale ka taxi rank ya hina minkarhi hinkwayo loko ku na mpfula kahle mo hi swi vula kahle vanhu va ye va aka andzeni ka mati vanhu la ku na ma-business yo hambanahambana lama ma nga laha hi nga swi tiveki kahle ku va rente kwihi lava va ku ri ku va lo renta mara laha va nga koho i flood line leswi tivekaka kahle ene laha ku ta tlhela hi swi vula kwala moyeni ku na mabindzu ya voho ya titaniya loko va ngheneriwa hi mati va onhekeriwa a hi nge languteli ku va ta endla ti-claims haleni masipaleni mhaka ku area liya ho yi vona yi tumbulukini hi ndlela leyi nga tumbuluka hi yoho loko hi ririmi ra le switarateni hi le ku ndzeni ka va legal ya hina va busy ku lavisisa vini va ndhawu liya va lava va nge i ndhawu ya vona na ku cheka ku swilo leswiya va swi kumise ku yini mara hi ririmi ra le xitarateni Khalanga loko mo vutisa munhu un'wana na un'wana va ri va nikiwe hi tihosi a hi swi tivi ku i tihosi tihi leti ti nga va nyika mara lexi xi salaka tanihi masipala hi hina lava hi fanele ku hi teka of course responsibility ya ku
munhu I endla yini kwihi a fikelele yini lexi xi nga xiboho lexi xi guideaka kuve tanihi masipala mina mepe mhlavi tanihi masipala mina mepe lowu mi nga wu khombaka vanhu mi ku masipala wa hina wu ri doroba ra Giyani ri famba hi la na la na la ri fika la ri fika la ri fika la hiku loko mi nga se mova mi ri na mepe swa olova ku mi swi tiva ku laha hi le ka mani loko mi swi tiva ku laha hi le ka mani tanihi masipala hi ku hi n'we vurhangeri eka ndhawu yaleyo mi landza loyi mi nga ta va mi n'wi kumini ku laha hi le ka yena a mi byela ku se I la ku ndlisa ku yini hi vanhu lava nga fika va tshama laha ku nga na va pfalelaku mati ku ma nga ha khuluki ntiyiso khalanga tanihiloko hi ri na planning department yi kota ku tirha ntirho wa yoho hi mhaka ku yi tirha va ri karhi va ri na wona mepe walowo so mara hinkwaswo leswi ni nga swi vulavulangi amoyeni I xiphemu xa leswi through office ya hina ya legal na vona va planning swi nga ta swi ya lavisisiwa ku heteleleni loko munhu a ku nyike hi khalanga hi ta languta mepeni ku ndhawu ya leya khalanga a nga nyika munhu loyi a yi ri ndhawu ya mani loko ku ri ku I ya hina masipala ku ta sungula ku ta triggeriwa nawu wu apply ku munhu loyi a va a susiwa ka ndhawu liya hi langutela minkarhi yo tanihi kwihi hi ku hi la na xo xi nga xiphiqo ku mpfula leyi yinini ivi mati ma yima ivi yi tlhe yi famba sweswi yi vuyini matlhe ma yima se xirhendevutani lexi fanele xi hela mhlave mi veka minkarhi yo tanihi kwihi n'we khalanga a hi lavi ku khomita leswi hi nga ta ka hi nga swi fikeleli mara loko ya hlangana kambe next time hi endle hi kumenyana draft ya vulavisisi lebyi hi nga ta byi endla swi ta hi guide ku leswi fanaka ku endleka ku ya amahlweni swi nga hi tekela nkarhi wo tanihi kwihi mina ni mi nyika ku fika wa vunharhu vhiki leri taka ni la ta twa ku mi fike kwihi ni ta mi lava kwala moyeni wa vunharhu hi nkarhi lowu fanaka hi twa ku mi fika kwihi ku ololoxa xiphiqo lexiya xa mati lama ya mihlave hi khenseli swinene nkarhi wa n'wina hi mani ya kuma mahungu ya misava inkomu vana na siku lerinene inkomu swinene khalanga a khensa sweswo mi yingiseriwa munghana lonene FM wa vunharhu vhiki leri taka va ta hi byela ku endleka yini I minete ku bila awara ya n'we mani kosina vetani mi sungula mahungu ya n'wina ni nga ha mi hlwerisi ku ya mahlweni nhlekani rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi inhlikani ka Afrika wa vulavula loyi a vulavulaka I Tinyiko Ngoveni ni nghenile eka nongonoko lowu last week hi wambirhi hi ti 14 ta n'hweti yona yaleyi ndzi vuye ndzi veka mhaka leyi a yi nga ni khoma kahle ku va Giyani yi nga ha kombiwi eka tamaxelo ka SABC TV se lexi ni tsakisaka ka nkarhi wa sweswi I ku ri ni kume mahungu ya leswaku Giyani va ta yi wisela eka ku yi komba ta maxelo loko va endla ta maxelo ka SABC TV se a khensa swinene MLFM ku va xivilelo lexi kote ku fika ka lava va xi fanele xi fika ka vona inkomu Bootpet minjhani tanihi muakatiko wa Bushbuckridge na ku va ni mi khensa Bootpet ni vuyelela ka mburisano lowu mi nga va na wona na executive mayor ni twe mi ni pfule matihlo me swa ku kona ka biloho vutomi bya vaakatiko byi nga va nghozini tanihileswi va nga hlamusela executive mayor ku swiharhi leswitsongo swa ku fana na tiyindlu swi nga ndlula swi nghena vanhwini ni twe mi ni pfune ngopfu a ni nga swi ehleketi ni Bootpet na khensa na ku va u tiva Bushbuckridge u ni tsundzuxa the late Collins Chavani a tiva xitarata xin'wana na xin'wanyani a vhakacha no ni khensa ngopfu Bootpet I bonge ndlopfu la Clara Bootpet ri xile ka Afrika wa vulavula na muhumelerisi Bootpet na ku khumba leyiwani mani hi ku vona ka mina no vona nga ku se hi fikini ka minkarhi ya makumu vova lava a hi va tshembini ku hi vona varhangeri hi vona lava nga hi tlhogomela namuntlha hi vona se va nghenaka va huma a switokisini so hi fikini ka nkarhi wa makumu hi fikini
hi xava na yona ku ya hi ya report-a milandzu swo fana hi report-a hala tlhelo ku tidokete ta va tlhela va ti teka va tshama na to tindlwini so hi le ka nkarhi wa makumu but pet ehlekani na vaxumi botpet na Cinzani khalanga ni yo tsandzeka ku nghena tolo a ni rhandzi ku angola liya mi nga yi vutisanyana ya kuno a nkosini swi nga fanela ku dyiwa kumbe ku nga dyiwi na mavonelo ma mina ni nga ku swi kahle mara swi kahle ngopfu swi kahle ka vaakatiko mara ka loko mi ta mi ri miyeni botpet mi ta hi le kule a hi nge mi yi nkosini ku fasana kwahala ka ndindani mahlati ma swi vona ku ri ko hava na tishopo to xavisa swakudya tindhawu teto nampundzu maswona hambi ku ri na nhlekani ko hava tishopo ta ku mi nga kuma swakudyanyana after nkosi a swi fani na le malokixini so loko wo ta erimiyeni i nga dlaya hi ndlala swa antswa vaakatiko va swi tiva ku hayi va swikile laha kaya ntani ya khomisanyana so swi kahle a swi kahle ka tindhawu tin'wanyana swo va ku hina vanhu hi fanele hi va na matikhomelo lamanene emikosini hi nga yi ka hi tikombisa ku hi ya ku dyeni khalanga inkomu Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela amkhensa swinene loko mi hi yingiserile swinene swi vula swo tala loko mi yingiserile swi vula ku hi ndla leswi hi endla swona ani swi vula ku hi ndla swona ha khensa loko no sungula ku mi hlaya mavito ni nge mi heti ku na van'wana va nge le ku rhumeleni mahungu la ni nge mi heti loko no sungula ku hlaya wun'we kambe leswi ni vulaka swona ku ni vula n'wini sweswi ha khensa swinene ku va mi kha mi hi seketela mi endla leswaku na loko hi lulamisa nongonoko lowu na muhumelerisi hi va hi kha hi swi twisisa ku a ho lulamisa njhe ku fambisa nkarhi hi lulamisa leswi nga ta hetelela swi va na xiave ka ku antswisa vutomi bya vaaki mi va mhaka kona se sweswiwani ku ka mhaka leyi mi yingisela nga vulavula hi yona ya swakudya neni ya kuma ku le ka a muti wa bohove leyi ka Maja a ku ri na mikosi mimbirhi a yi ri nga ri kule na kule se a ku ri na lowu a va kha va hlwela ni vula ku hlwela a ni tivi ku hi va hi jahele yini kambe va hi ku loko ze ku va hlwela swi vula ku i jahile so se ku na la a va kha va teka nkarhi wa vona ku lelana na murhandziwa wa vona van'wana va vanhu va sukile laha hi mhaka luwa watse wo hela kasi va vitaniwa hi sweswi va nga ta fika va hlangana na swona ni tshame ni vulavula leswi a ni nga ri moyeni na van'wani koloma hi ri koho hi vulavula hi timhaka ta ku na swin'wana mayelana na swakudya swa le nkosini hileswaku munhu i nga n'wi vona ingaku a nga dyi nchumu kaya leswi vanhu va endlisaka so kuve va na swakudya hinkwaswo va tiphina se mhaka yeleyo hi yo yi nga endla ku hi hetelela hi twisisa ku kumbexani a ku langutiwe hi vuntshwa timhaka ta swakudya swa le nkosini ene hi leyi mhaka hi nge hi lava ku vulavula hi yona ya fubila awara ya 13 ku fika awara ya 2 hi lava ku vulavula hi swilo swimbirhi xa ku sungula tindhawu leti ni nga vulavula hi tona ni nge ti le hansi ka va ka Limdev a Giyani ti nga hlakala ti ni tlhelerisela kwale ka xivulavuri lexi xi nge ti Giyani yi ta sala yi ri rumbi i ncini lexi endlaku ku loko ti ri tikoho miako ya ka Limdev miako ya ka Limdev i miako ya khale wa mfumo wa Gazankulu Lebowa Kgomo ni nga tizulu Lebowa Kgomo Lebowa na Venda loko i ri Limpopo se swi vula ku loko ti hlakarise leswiya na leti nga le Thohoyandou ti fanele ti hlakarise sweswiya na leti ti nga a Lebowa Kgomo a ti fanele ti hlakarise sweswiya hi swona hi ta swi vona ku a va swi koti kambe avo ka va nga swi koti va swi kota vo langa ku tele Giyani ti hlakala hi mhaka yini se ni lava ku hi vulavula hi 30 wa timinete leti ti taku loko hi sungula hi hafu ku bila awara ya 1 loko hi nga se kuma va Limdev ni lava ku hi sungula hi vulavula tanihi hi rixaka ku i ncini xi endlaku ku swin'wana na xin'wana xa le Giyani xi fanele xi tika hi lava matika hileswaku ku nga heli vhiki mati ya kha ya huma siku rin'wana na rin'wana Giyani a swi kona
hikokwalaho ka yini timhaka ta tibazi vo lo yimayima vafana lava va mthombeni na vavusi va kayakana vakhalabya van'wana va va ri tiyimiserile ku vona ku tibazi ti vuya giyani swi kha swi tika a swi olovi swi ya giyani hikokwalaho ka yini se a hi buleni hafu ku bilawara yan'we hi kha hi langutana timhaka ta leta ta swakudya amukosini kambe sweswiwani a hi twenini kahle kahle Sergeant Nkosi ko hi fike njhani ka ku va va tsandzeka ku kuma bail nako kasi i ntiyiso ku bail yi vula ku hi na nandzu kumbe wu na nandzu na a hi amukeleni advocate Terence Baloyi laha a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona advocate Nhlekani Nhlekani but hi xewetini loko va yingisela yi ta hindza nguva leyi ya ku hi vulavula ngopfu hi swilo swa nawu se ta mi wisisa kambe sweswi a vulavula ku hi swa nawu hi kombela ku vulavula na n'wina hi byeleni ku loko mi landzelela timhaka ta Sergeant Nkosi a ku languteriwe ku va ta tiva xiboho xa ku va nyikiwa bail namuntlha ivi himpela xiboho xolexo xi tivisiwile kambe xi tivisiwe hikokwalaho ka swivangelo swihi tiviso xa mhaka ta bail ya Sergeant Nkosi ina xi tivisiwe namuntlha ene vatsoniweni bail ene mi ta tsundzuka ku ri ku ve na ku jekajekisana since va khomiwile hi ti-2 ta n'hweti leyiwani ya April loko tlhelela ndzhakunyana Botphethe hi kota ku tivisa mhaka leyiwani Sergeant Nkosi va lava a va ri ka Madlanga Commission va kha va ti-ringeja va nga heti va ti-implicate va nga heti I think loko ntsundzuka kahle ti-28 va ve va suspendiwa xiphoriseni a va ri halaka leswiya swa ti-organized crime ene va hehliwa hi timhaka ta ku va linkana na Pet Matlala loyi already a nga Tronkonku va n'wi pfunapfunini hi ti-blue light na timhaka ta ti-tender se lexi nga humelela Botphethe hi timhaka ta ku hi ti-2 ta April endzhaku ka loko va suspendiwile va ve va ngheneriwa le mutini wa vona ku endliwa leswiya swi vuriwa ku search and seizure se loko va ngheneriwe hi ndlela leyi va fike va sechiwa lexi nga hlamarisa i ku va kumeke va ri na swibamu swo ringana 7 na matlulu yo pfumala tilayisense swin'wana swa swibamu leswi va nga swi kuma a swi ri hava na tilayisense leti na 50,000 a yi ri hansi ka matarasi yi tumbetiwile ivi ya va kumeka ku va na tidokete to ringana 6 a ti ri ka timhaka leswi swi vuriwa cash in transit robberies ka malembe lama nga hindza va kombisa ku nga ku tin'wana tidokete a ti fikela kwalaho khuma ra malembe va tshame na tona so sweswo Botphethe ni lava ku hetisa ku hi fike njhani ka timhaka ta ku va vatsoniwa bail loko a ku va na ku jekajekisana hi timhaka ta bail swi fike swi nga langutisiwa kwalano ku ri loko i kumeka i ri na tidokete leti a wu tshame na tona ku ringana khuma ra malembe leti a ti fanele ti lavisisiwile wena swi vula ku wa swi kota ku nghenelela ka vulavisisi se swi kume wena i ri na swibamu swi ri hava na license swin'wana swa swona swin'wana swi ri hava na license ya matluli ya swona so hi ta tshemba hi yini ku loko hi ku nyiketa bail ti nge yi mahlweni na vukungundzwana byo fana na byebyo na so sweswo hi laha magistrate a nga fika kona ku ri hi mhaka sweswo a ni ku tshembi ku ni nga ku nyika bail Botphethe yi fambisiwa hi section 60 ya Criminal Procedure Act Act 51 of 1977 so section leyi yi vula kahle ngopfu loko ku langutisiwa munhu i fanele nyikiwa bail ka leswi swi vuriwa ku fanele interest of justice yi swi fikelela loko hleriwa vumbhoni lebyi nyikiwaka vumbhoni byi nyikiwaka bail Botphethe yi nga se nghena ka nandzu hi woxe ku ri byi ringanerile na ku ri i nyikiwa bail se leswi langutisiwaka swikhedzakhedzani swesweko loko ho ku nyika bail ku na ti-witness lawa a ku na ku i nga tikuma ya interfere na tona na xa vumbirhi investigation ya case yona yi herile kumbe a yi se hela na loko ri ku a yi se hela ti ri yini ti-chance ta ku i nga yi ya pfilunganya investigation liya na xa vunharhu ku languta timhaka ta ku wena loko ho ku susa i famba
i nge tsutsumi la tikweni na hi mhaka ku ri i nga ndla ti-passport kumbe i nga fly ivi then ya matikweni man'wana se sweswinharhu loko swi helerile ntlhanu wa swona mara sweswinharhu Bothphethe loko swi langutisiwile swi langutise Sejeni Nkosi i na matimba yo ringanela ku yini ku a nga pfilunganya investigation loko a tshame na tidokete swi vula ku ri a nge tshembeki swi vula ku matimba lama a nga hava na wona ku ri na case ya yena a yi pfilunganya hi ndlela yaleyo xin'wana xi nga langutisiwa ku ri loyi a nga tsutsuma loyi vutomi lebyi byi hanya i bya vukungundzwani mara a ri phorisa ene munhu loyi a ri languteke u fanele ku tshembiwa yena se i na vukungundzwani byikulu a nga tsutsuma na la tikweni se hi mhaka sweswo a hi n'wi nyiki bail a hi n'wi tshikeni a tshama khotsweni vulavisisi byi hela case ya mahlweni yi tengiwa yi hela a ha ri khotsweni se hi sweswo leswi bumabumeri ya magistrate ni twa vulavula hi timhaka ta flight risk advocate a hi mhaka ku kumbexani maloyara a no vula kumbexani ku nge vi ku ri mhaka ya ku a yona ntsena yi nga ndlaku ku a nga nyikiwi beyili munhu wo fana na Nkosi kambe swi vula ku mara yoxe flight risk yi nge vi na ntikelo ku fika kwalaho naswona advocate kumbe swi ya hi ku maloyara wa wena va tiye ku fika kwihi swi ya hi ku yi bumeleriwe no seketeriwa ku fika kwini lexi karhataka hi nkulumba Nkosi i matimba lama a nga kombisa ku i na wona munhu loyi a ri ka organized crime se swi vula ku ri i na access na ti-tools na ti-resources ta ku na loko ri a nga ndla case leswi va nga swi vula veti a hanya vutomi bya delinquent hi xilungu loko va swi langutisa hi lava nga nghenisa ku yini swi ri vutomi lebyi byi hanya i nga kota ku wena i tsutsuma so i xa maloyara Bothphethe a hi tivi ku ri va nga prove no confirm kwini ku ri a nge tsutsumi mara lexi nga karhata ngopfu lexi magistrate a nga hlanganisa i timhaka tete ta ku loko i suspendiwini i nga tirhisi dokete i kumeka i ri na matlulu na swibamu hikwalaho ka yini se swi vula ku wa ha ri na matimba ya ku yini i nga tsutsuma tikweni i nga va flight risk ku maloyara sweswo a va fanele va swi kanetisa ku yini ku fikelela kwini hi laha swi nga fika swi tika kona ku ri loko ri un'wana Nkosi a fanele ku ri ku a suspendiwini a tlherise tidokete letiya mara xo karhati i khale ti kha ti laveka i khale ti nga ha langutisiwi khuma ra malembe ti yo tshama na tona ene a ti ri letiya ta ku yi rhobiwe bank cash in transit heist sweswo ku khutiziwa lava va fambisa timali se why a tshame na tona se swi vula ku ha na matimba ya kwini a nga tsutsumi ni byeleni kwala ka bail i nga ri hi tshame hi vulavula hi swona hi to va hi wo vuyelela hi ku a swi onhi nchumu ku vuyelela hi ku swi ta endlaku hi ya hi dyondza ku kasi bail yi nikiwa hi mhaka ku i na nandzu wo tikela ku fika kwihi kumbe hi mhaka ya swivangelo sweswi swo fana na leswi hi nga nikiwa swona laha namuntlha a yi languti ku i na nandzu wo fika kwini mara na nandzu u fanele ku kombisa ku ri a wu na ntikelo hi ndlela yo chavisa ku ri i nga tikuma i ndle swin'wana kumbe i tlhe i ngeta wun'wana wo yelana na yona se ku tikela ka nandzu ku nghena loko swi fika kwalano mara xikulu i ku munhu la tisaka xikombelo xa bail hi wena i nga khomiwa kumbe i muhehliwa se leswi languteriwaka muhehliwa i ku ri i fanele a endla leswiya swa ku ri loko u hleriwe vumbhoni hinkwabyo interest of justice mi ta ni seka swa xichangani interest of justice ya pfumela ku yini hi ku humesa kumbe i lunghe kahle ku ri hi fanerile ku ri hi ku humesa hi mhaka ku ri leswi a ni nga swi vula swa ntlhanu swi langutiwaka ka section 60 subsection 4 A to E swi katsiwa na section 6 na 7 swa pfumelela ku ri i nyikiwa bail se swilo leswi ya Bothphethe leswi swi langutisiwaka swi pfumela ku interest of justice ya pfumela ku ri a wu na matimba ya ku pfilunganya vulavisisi ku ya mahlweni na a wu na matimba yo nghenelela ka ti-witness i xava ti-witness tin'wani hi ti dlaya kumbe tin'wani ti kidnapa na mapasi ya wena ti-ID ta wena ti-passport ta wena swi kwini i nge tsutsumi na se i swin'wana leswi langutisiwaka ku yini ya swa pfumeleriwa ku i nga swa enela kumbe swa ringanela i nga nyikiwa bail na ku nga ri ku ri nandzu wu tike fika ku loko u kota ku i hlamusela khoda ka swilo sweswo Bothphethe hambi nandzu wu va u tikise ku yini hi laha va taku na swipimelo swa ku okay a ku tshunxa mara i ta hamba i ya a police station
siku rin'wana na rin'wana kumbe vhiki rin'wana na rin'wana i hi byela ku ha ri kona kun'wana va swi kota no teka na ti-title deed ku ri va ta khoma endle ko tsutsuma so swi tele leswi loko i bumabumele kahle va nga swi tirhisaka ku ri swi va security ya ku leswi nandzu wu nga tikisa xiswona yi ma hi ku tikisela hi ku humesa 1 million ya bill yi ma hi ku tikisela hi ku hambi ta police station kumbe police station ya kusuhana na wena i hi byela ku i kona se hi swin'wana leswi nga vekiwa ku ri loko nandzu wu tikini ku tisiwa ku ri i pfumeleriwa ku ya handle mara sweswo sungula kwini ka leswiyani swi vulaka ku ri i nge ngheneleli ka vulavisisi na nkosi i dlayise swa ku yini matimba yena ya xiphorisa a nga ha nghenelela ka vulavisisi a va se swi tiva ku ri i tirha na va mani a nga pfilunganya va mani ti-witnesses vo mani a nga endla yini so a nga tshembiwi ka swiyenge sweswo so a swi yi ku nandzu serious fika kwini a ni ri nandzu wu serious mara hi sungula ka languta swilo sweswo ku ri i na matimba yo fika ku as i ri munhu kumbe a ri munhu loyi a nga phorisa mara mahanyelo ya yena matikhomelo ya ku ya ndzhaku a swi pfumeleli kumbe a swi ringaneli ku a nyikiwa bail hi mhaka sweswo swantswa ku sungula ku hetiwa vulavisisi a nga vuya a ta kombela futhi bail swi ta langutisiwa hi vuntshwa kumbe i ta bumabumela ku antswa ya xiyimo xo tika leyiwani mhaka yi humelele hi twananini ku hina hi la ku bula hi leyi kambe ni vona va kha va ku khoto ya vumbiwa yi teka xiboho xa ku swibumabumelo swa khomixini ya timfanelo ta ximunhu a swi ni ta ku yini a swi bohi hi xinawu kumbexana ni swi hlamuseli kahle ku n'wina mi tiva ku ka mi nga hi pfuna ku va ku legally it's not legally binding swi vula yini but tatsuna case yaleyi huma le ka Human Rights Commission leswi swi vuriwaka Section 9 institutions se vo human rights public protector mi ta tsundzuka ku ve na hoyi public protector ku ri leswiwa madonsela nga swi recommend a swi vuli ku ri president u fanele a khomiwa mara swo va ti-recommendation se sweswi vanhu ku veka case leyi ya namuntlha ya Human Rights Commission yaleyi yi sungulele Mpumalanga leyi so ka case leyiwani votiphethe lexi nga kona i timhaka ta ku ri va kombisa ku matimba ya Human Rights Commission a mi nge vi na ntikelo wa xinawu hi mhaka yini ku na maphorisa votiphethe ku na xiyenge xa maphorisa xo investigate se constitutional court yi endle ku ri ku va na ku hambana ka department letiwani loko se human rights kumbe ti-section 9 institution to nyika matimba yo ringana maphorisa se swi ta va na ku nga ku se ku na ku kompita se lexin'wana ma nga kombisa i constitution ku ri hi fanele hi va careful mi ta tsundzuka hi South Africa ku na leswi va ri hi 3 spheres of government executive legislation and judiciary se sweswo va langutisa ku ri swi fanele swa ha kota ku hambanyisiwa ku ri swantswa Human Rights Commission kumbe va public protector ti yisa swibumabumela ta swona aka NPA kumbe a xiphorisini lava nga na matimba ku ya hi constitution ya ku endla yini ya ku landzelerisa ku ri leswi swi helela ku swi veka amakumu swi helela a court swi va swi ri na binding rito leri tirhisaka illegal binding se leswi vulaka yini constitutional court swin'wana yi nga swi kombisa i ku se swi vula ku ri loko vo Human Rights Commission ti endle vulavisisi ta swona ti ku mfumo wu fanele wu endla yini xo karhi se swi vula ku mfumo wu fanele wu ya court ku yi ta kota ku enforce ti-recommendation ta yini ta Madzanga Commission ti-recommendation ta yini ta Human Rights Commission ti-recommendation ta public protector na va CRL ta nghena kwalaho se sweswo a constitution a yi la ku kombisa kahle ku ri a hi hambaniseni hi na ti-department hi na court judiciary a yi tirhi ntirho wa yona ku nga vi na ku pfilunganya na ku kanganya i ncini xi hambanisaka ku lava va nga ndla vulavisisi aka Human Rights Commission xikombiso va nga pfumeleriwi ku va ku hayi wena swa ku boha ku i landzelela swibumabumelo leswi kambe loko swi hinde hi le court va ku swa ku boha ku landzelela swibumabumelo leswi ni kombe ku mi hlamula hi ndlela leyi ka xivutiso xexo loko mo languta votiphethe ku na Madzanga Commission ivi ku va na Parliamentary Portfolio Committee
parliament khomna va ri ku laviseni va famba na madlanga mara loko mo langutisa ku tengisa na ku xiyaxiya na ku xopaxopa a swi fani portfolio committee se yi heti no heta yi hete ntirho yona mara a ma swi vona nga ku na leswi xotaka se ni la ku kombisa ku hala ka madlanga commission ku na ku va landzelerisa swilo hi vuenti se sweswo ni kombisa ku a hi swi tekeni Human Rights Commission yi fanisa na Parliamentary Committee a va na wona ntokoto u fana lowu u vonaka madlanga commission wa ku lavisisa swilo hi vuenti se loko ene ku va hela ku pfumeleriwa na swiyenge leswiya swi va na matimba yo lavisisa ivi na swo swi ku hetini famba mi ya khoma munhu why se ha ri na vanhu vo fana na maphorisa lava va yaka ka training va ya trainiwa Human Rights Commission ni ndzi teka Pat Kalanga hi ku i chairperson a va tivi nchumu hi ku nawu wu ri yini a va zangi va va jaji a va zangi va va phorisa se ku ta va na problem se a hi hambaniseni na ku ri loko hi ku ku na department yo karhi yi endla ku yini hi yi tshemba loko ri ku hi na swin'wana mi swi twa bothpet ku na nandzu kwihi yana ni maphoriseni ni nga teki nawu ma veka mavokweni wa mi ri hava se na Human Rights Commission a yi nge vi na matimba lama ma nga nyikiwa already NPA judiciary ku ta va na ku pfilunganya loko mafambiselo ya tiko se constitutional court yi kombise sweswo namuntlha ku a ku vi na ku hambana ene ku ya hi leswi mi nga hlamuserisa swona swi twala kahle ngopfu ku lava va loyi a swi tivaka swilo a ndle leswi a tivaka swona ma hi mhaka ku fana na mina ni loko ni lava ku tiva timhaka ta nawu na swi tivaka ku na advocate constitutional court yi kombise sweswo namuntlha ku a ku vi na ku hambana ene ku ya hi leswi mi nga hlamuserisa swona swi twala kahle ngopfu ku lava va loyi a swi tivaka swilo a ndle leswi a tivaka swona ma hi mhaka ku fana na mina ni loko ni lava ku tiva timhaka ta nawu na swi tivaka ku na advocate Baloyi na advocate Mathikisa ivi mi ni haxa n'we mi haxa ivi loko mi swi twa swin'wana swa mitlimba mi ya leyi muku n'wina mi nga ya xikolweni xa swona hi leswiwa mina ni kume leswi a ni hela kwalaho ivi hina hi swi teka hi tlhe hi veka n'wina mara sweswo bothpet a mi swi hlelangi kahle se masisa loko ho pfumela Human Rights Commission yi hlela swilo ku ta hela se ku va na lava va ku tikuma va khomiwile ku ri a va fanele va nga khomiwi plus maloyarani a va lavi ku vanhu va khomiwa kambe vona vuxopaxopa bothpet laha swilo swi famba hi ndlela hi xinawu sweswo ntsena bothpet ni mi twile advocate a khensa swinene hlayiseka ti vona advocate Baloyi a hi twini ku manga misava awuri ya mbirhi ta emisekweni Kensele Hlolani Fanuel Magayisa khensa swinene tatana Gayisa alright hi teta timhaka timbirhi ni lava hi bula hi tona ni komba hi dzika la loko ri ku hi holova la moyeni lowu a hi holoveni kambe lava hi dzika hi kota ku vulavula hi twanana kumbexana hi nga kota ku kuma xintshunxo loko ku ve ku na Limdef leyi tirhelaka Limpopo yi tshika tihofisi ta yona ti hlakala a Giyani mara leti nga leviwa khomo yi ti hlayisa leti ti nga a thoyando yi ti hlayisa yi vula yini hi lava vitana va hi le layinini vete va handla vulavisisi va ta nghena kwala moyeni walowo se hi lava ku kota ku twa ku hikokwalaho ka yini swi fanele swi va tani loko ku ri ku ha swona swo vona hi mina ni ta swi twa kwala ni ta twa hi n'wini kambe hi mhaka ya ku hi vulavula ngopfu hi timhaka leti ti humelelaka Giyani swi tlhelerisela kwalaho ka ku hambi ku ri mati manene ya hlupha Giyani xivutiso ku ta va ku i ncini xi endlaku ku a Giyani swilo swa koho hinkwaswo swi tsotsomba hambi kona va le ku tirheni ku hi teka va lava nga kona va lava nga ri kona va nyikiwaka matimba ku tirhela ni Giyani va le ku tirheni a ni tshembi ku loko a vo koka milenge na vona a hi ta va hi ri kwihi sweswi kambe swa hlwela swa le Giyani hi mhaka ya yini a hi buleni va ka hina loko ku ri na loyi a hoxaka xandla ka ku hlwela loko a hi n'wi tiveni loko ku ri na leswi swi hoxaka xandla ka ku swilo swa hina swi fanele swi hlwela a hi swi tiveni a hi buleni swolo kwala kambe na mi kombela a hi vulavuleni ntiyisi nga vulavuli mavunwa loko mi vulavula mavunwa ni ta vula ku mavunwa sweswo 0860 kasi yin'wani mhaka yaleyo ya swakudya minkosini sweswiwani ha vulavula hi le ka maja ha vulavula hi le ka maja kambe
siku rin'wana swi ta fika kwahala ka n'wina hi ku a ni ngo lexi tlhelaka xi hlupha i ku vanhu va na ku navela va navela swilo swo ka van'wana va navela na swilo swo ka swi nga naveti wa kuma munhu a tshamile sweswo a kha a navela ku heyi kumbexani na mina loko no swi endla hala ka hina mina ku ndla yini hala ka n'wina a ni vula sweswo swi nga ndliwa vanhu va hala ka maya ma swi vona tiambulense ti kha ti rhwala vanhu na tolo kunene a ta ha rhwala vanhu tiambulense i xiphiqo xexo swi durhela mfumo hi mhaka wun'wana munhu i na mavondzo yo karhi a hi mi twaneni va ka hina swilo sweswo swimbirhi ne ni ta va hi dzika hi hatsa hi nghena mhakeni ne hi nga jikajiki hi nkarhi wo sungula hi loyi ni hlekani wo sungula hi loyi i ni hlekani hi pfukeni minjhani hayi pfukile man i kala vito man ni komba ku hlamula leya Giyani. Hello manager ni mi yingiserile hi yo mhaka ni te hatsa ni mi nghena mhakeni i xilo leyiwani ni nga ku ri kahlekahle ho pfumala varhangeri lava na va nga ku tiyisela because loko hi huma eka xidemokhrasi swi tikomba nga ku rixaka ri hala ka hina ri ve ri rhandzaku ku fumiwa so ingake hi swona leswi swi endlaka ku ri hi nga koti ku kuma vukorhokeri ri vuye ri rhandza ngopfu ku ndla yini ku fumiwa hi ndlela leyi ngeriwa hi ndlela leyi loko ku ri okay n'wi nyika xikombiso hi le ka malamulele loko muxi ya malamulele hi nkarhi masipala wa yona a wa tlandowu vukorhokeri a byi nga hetisekangi mara loko mu langutisa eka nkarhi wa sweswi vukorhokeri na malamulele byi tikomba byi famba kahle swo tala swi tikomba swi famba kahle because vanhu lava nga ku fambiseni ka tiko ra ka malamulele i vanhu lava tshamaka ka malamulele so a Giyani loko ku ri department yo fana a yi ri na matimba a Giyani a swi ta olova ku ri va kota ku endla vukorhokeri swilo swi famba hi ndlela leyi faneleke se sweswiwani swi vula ku ri xin'wana lexi xi faneleke xi endliwa Giyani xi xi approve-iwa ku a liviwa home because tiofisi ta Lindbergh ti control a liviwa home ene mi kuma ku munhu loyi a faneleke a swi approve a hi munhu loyi a tshamaka a nga tivi nchumu Giyani se hi xona xi endlaku sweswo se lexi mina lexi a ni vonaka a xi faneleke xi endleka a fanekele varhangeri va hina especially lava rhangelaka eka ti-local municipality ko fana na Giyani hi vona a va fanekele va tiya nhlana va va na influence yikulukumba ngopfu eka ti-department letiya because hi vona va nga varhangeri loko u ri meyara ya Giyani u nyika xikombiso u ri meyara ya Giyani u vona tiko ra wena ri kha ri hlakala hi ndlela liya u fanekele u va na matimba u teka va bold vanhu lava va kota ku va challenge ku va kota ku tisa vukorhokeri because hi wena murhangeri hina loko hi langutisa a hi nge langutisi va ka Lindbergh hi ta langutisa se swi vula ku n'wina sweswi miri i tlhelo rin'wana leri mi nge le ku teni na rona ri nga na nkoka swinene rero ra ku meyara a vulavule na la a ripotaka kona ku nga va ku ri ka executive mayor ku nga va ka premier ku ri tindzawulo ta wena ti le ku ni yiseni hansi hala ka mati le ku tirheni hi swona ngopfu sweswo loko ho va na varhangeri locally lava kota ku teka va tisa ku nhlana va kota ku teka swiboho a swi nga ta endleka leswi a hi nga ta vona swona inkomu 0860 002 543 daka leswi loko u ehleketa Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni hlekani amukele n'wana mi yingiseri loyi hlekani aye khalanga mfukile hi pfuka hi ku tana na nchumu mani ngovo hayi valava mani akhes hina hi va dlamba a ni la ku vulavula hele ya miako mani khalanga mani yi ngo hlakala ya mi vutise xivutiso xa kahle ngopfu ku ri lithoyando miako yi le ku antswisiweni yi kahle loko languta vanhu leviwa khomo ngopfungopfu ya leya va Lindbergh ya liya problem yi nga va yi ri yini xo sungula khalanga i timhaka ta ku lava nga khoma matimba va fanele va meka sure ku ri va languta province hinkwayo va languta tindhawu to karhi leti va vonaku ingaku vanhu va kona va vulavula vanhu va kona va united vanhu va kona a va tlhavani hi tlhari hala nhlaneni lexi xi endlaku ku va nga ha ti hala ka hina i ku na loko va nga tangi va swi vona ku hava munhu lava vulavulaka nchumu
phela handle ka wena Khalanga ni fanele ku bela mavoko hambi ka we Khalanga mi rhiza ku kwala ka radio timhaka tele Giyani ku hava vanhu lava tirhizaka vanhu lava a va fane va vulavula va kombisa ku va na vuswikoti va kona ka tipolitiki va kombisa ku swilo leswi nga ku humeleleni a Giyani va twe rito tribalism hileswaku rito leri ra tribalism ri pfale matsonga machangani nomo ku yeye loko mi ku hala ka hina a ku kahle mi nga sunguli tribalism kwalano va vhe va pfala nomo loko no sungula sweswi ni ku Giyani Limdeva a yi kahle laha ku sungula matsonga lama nga kwala Giyani ma ku mi nga ti mi nga yi sukeli hina mi tisa tribalism ya n'wina se va tata njhani va ta antswisa maako ku n'wana laha nga rileki Khalanga i fela dzobyeni loko ku ri na vana vambirhi ku ri na laha karhataku ku rhanga ku dya yena wena i miyelaku i ta dya mnduku hi sweswo ntsena se loko ku ve a ku fane ku vulavuriwa a ku ta vulavuriwa na mani loko xiyimo xi titana ku fana na sweswiwani swa ku i ndawulo yin'we i Limdev loko yi fane yi maintaina miako yi maintaina hinkwayo kambe yi le Giyani yi maintainiwi hi sweswo Khalanga okay xo sungula hi lexi mina loko na ha ri ka tipolitiki a ni dyondzisiwe ku ve ri ANC is a leader of the society swi vula ku xin'wana na xin'wana lexi hoxekaka hambi ni ri ti-members ta ANC ma xi vula kwalano ku xilo xi le ku hoxekeni se vanhu va pfala milomo lexi endlaku vanhu va pfala milomo i ku va byeriwa ku ri ya mi nga vulavuli hi swilo sweswo hileswaku va swi teka swi nga ri swilo swa vona i van'watipolitiki lava va fanele va vulavula ku hava n'watipolitiki laha nga Giyani a nga swi tiveki ku loko Limdev kha yi hlakala i ya kwini ma swona va swi tiva ku va fanele va ya kwini va swi tiva vo miyela hi vomu ene leswi ya Khalanga swa ku na munhu loyi a nga tshama ku Giyani yi ta sala hi marhumbi swilo sweswo swi endli hi current leadership a hi n'wi tshikeni munhu yaloyo loko ku ri ku tshama vulavula the current leadership leyi nga ku lead na Giyani yi ri yini loko yi vona miako kha yi hlakala kwala Giyani va ri yini vona loko va miyerile va languta makhwiri ya vona ntsena because Giyani namuntlha yi hlakarile hinkwako left and right and center Limdev yi kona leyi lava nga khoma matimba va languta ku service Thohoyandou va languta Lebowa Home va ku lava a ya va tshikeni va halwa hi xivona ku nge vuli munhu wa le handle loko no yima sweswi ni ku Limdev a yi vi kahle before ku hlamula munhu wa ka Limdev ku ta hlamula munhu wa Giyani kumbe wu le kwini lava vulavula ku ririmi leri a ku tshikani tribalism se tribalism yaleyo va nga yi dyondzisa ka tipolitiki ku yi nga vi kona yi le ku yi onheleni Khalanga ene vanhu lava va nga na matimba xisiwana a xi yingiseriwi Khalanga hi kwihi laha ku nga tshama ku yingiseriwa xisiwana vanhu lava vulavulaka hi lava Khalanga va nga kona kwala ka tipolitiki hi lava nga ku lideni lava a va fanele va vulavula xisiwana xi khayima mbuti xi ta yingiseli hi mani hambi no pfuka ya ka Limdev ni ku muako wu le ku hlakaleni vo to i twandlala lowu vo to loko u huma va pfala rivanti va ku loko ku ri ku mitwandlala hi ta mi xavela magwinya midya ku hava la nga ta ku yingisela swi tlhelela le ka unity Khalanga ku a hi khomanani swilo swa hina swi le ku onhakeni loko a hi khomanile a va nga ta hi andamine lava nga khoma matimba vele ku hi andamayeni because a hi khomanangi lava a hi hleketa ku va ta hi leader a vele ku hi leadeni vele ku dyeleni a va na mhaka na ku Giyani ya hlupheka kumbe a hi hlupheki kambe na mithu xivutiso a hi hetseleni laha u ta ku hi hetselela ka ku xin'wana na xin'wana lexi xo fanele xi ta Giyani ku fanele ku xi tela ndzimeni ani xin'wana na xin'wana langutani timhaka ta mati ku tshame ku vuriwa ku ma herile vanhu ma le ku na mi byela ku loko mo languta mo vutisa timasipala hinkwato ta Mopani sweswi mi vutisa ku timhaka ta ku mati ya nga heti vhiki ya kha ya huma tindleka kwihi mi ngo twa ku ri Giyani ntsena a ni ri swivisa swona mara ni tiva ku a Giyani na swi tiva ku a ri heli vhiki mati ya ri ku humeni ku hava sweswo mihlolo ma swi ta ku why vanhu ve le Giyani va loyal to the African National Congress ku fika la ANC va tekela ku advantage va swi tiva ku kwala va nga ta kona vanhu ve le Giyani sweswo a va tiseriwe manifesto na hinkwaswo sweswo a ku ri na ti-meeting a ku te na ti-premier na hinkwawo a va ba mavoko va tlhela va vula ti-proud leadership ya ANC va ku a Giyani hi le kaya ka ANC hi leswiya swa ku loko vona munhu a rhurile a ri nsati wa wena i tlanga hi yena se ANC le ku tlangeni hi vanhu va Giyani va ha to mahlweni va tlanga hi vanhu va Giyani because
vanhu va Giyani va ri hina hi vota ANC a ku na nchumu lexi hi nga ta xi endla se i result yaleyo a va ya mahlweni loko va nga pfulangi mahlo a va yi voti ANC mara a va vulavuli va vota ANC va tlhela va they keep quiet va chavisiwa mi nga vulavuli that's why ku nge pfuki ku lingi nchumu again swilo hinkwaswo again swi yimile mati i yini hinkwaswo again ku nge pfuki ku tena nhluvuko because va hi vonile khale ku vanhu va le Giyani Matsonga Machangani halwa a ku na nchumu lexi hi vulavulaka hi xona hi tshame kha hi sandana rito swi endlika ku apartheid lewa phela khalanga swi ni vuyisa laha ka ka mfumo lowuntshwa hi nga kona ku langutiwe vanhu lava faneleke va kandziyeriwa ivi ya ku langutiwa Matsonga Machangani ku ya rhurile hina hi langute leadership leyi nga kona leyi nge ya hina leadership a yi le ku vulavuleni se ku ta humelela hina again ku to tshamisa sweswo na vana va hina va ta hlamala hi le marhumbini ene ku ta ku nge pfuki ku hluvukile hi timhaka ta ku ri vanhu ve le ku vulavuleni ene vanhu va ya mahlweni va vhota mfumo lowu va tekelaka hansi wu va kandziyelaka xiyimo xo tika xiyimo xo na mapatu ya tani khalanga matani loko vulavula hi mapatu a ni na ku vula ngopfu langutani masitwa ku R81 yi helela ka le ka a crossing ya ku ya ka a phunda mare eka xikonelo makona la kwala ngana ka T junction hela van'we va le Basana yi helela kwala ani R81 mara loko mo yi languta yi helela Giyani i ncini xi ndaka ku yi nga pfuriwi yi fana ku fika kwale ka T junction swi fanele swi tela ndzimeni swi fanele swi ta ndzimeni ene vanhu loko hi kha hi vulavula ku swi kahle ku vanhu va va ka top 5 vanhu va ti a swi langutiwi top 5 a hi languti service ku na vanhu lava tekaka swiboho i mani khalanga ku hava munhu la nga ta hletela xa un'wana xiciwani loko mi nga ri kona le ku tekiwaka ti-decision forget n'wina vo to mi nyika mahlahla va dya mahinya n'we mi ta dya mahlahla hi ku wena le ka ti-decision a mi teki a mi swi lavi mi ri hi nga vulavuli hi tribalism loko ku Matsonga Machangani ma fanele ma kona ka top 5 mi ra service delivery a hi languti sweswo mara ku na vanhu lava khalanga vo ka va nga vulavuleki hi tribalism vo ngo hi endla kunene hi swiendlo ku lava hi ta va tsona service yi ri part of tribalism hina loko vulavula kunene hleka Matsonga Machangani va ke tshikani ku khalanga futhi swa ni kwatisa mona huma moyeni danki mina ni mutse xivutiso xa ku leswo vota rate mina ni mutse xivutiso xa ku Limdev vanhu lava tirhaka Limdev va voteriwi va tirhela mfumo loyi a teka xiboho xa ku Limdev yi tirhana na miako ya yona a nga voteriwi se xivutiso i ku i ncini lexi endlaku ku a vona swi nga ri na nkoka ku miako ya le Giyani leyi nga hansi ka Limdev yi lulamisiwa kambe leyi nga liviwa home ni le Thohoyandou loko yi faka ka festere va pfala un'wana wa ku numela hungu la ra ku komba ku tihofisi ta mina nge ti hlakarile hi le handle ti hlakalele le ndzeni mara ta mfumo ene vanhu lava nga lavele ku renteni kumbexana rent ya leya yi ka Limdev ya munhu 0860002543 Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni hlekani sweswo mingisero mgana lona FM 10 minute tsena ayisiba awara ya 10 mone awara ya 10 mone maonge msava na ndaka sweswo mingena xikan'we ka nongonoko dzumba na mina hi rito ra Ike Ngobeni n'wana mingisero lo nhlekani Hayi khalanga ayi papa Bishop Mavumo HS la ka Malamulele timhaka ta hina Vatsonga Machangani ingaku ti suka kule kuna xivandani swinene xi dyaku lexi nga ku a xi nge pfuki xi lunghisekile swo lava kumbe loko vafundhisi vo hlangana kumbe na vo valaphi va ndhavuko swi ya ku ri mi tshembela ka yini va ya ku ya hlanganiwa ku luwa na xingungumani lexi nga nghenela vanhu va Machangani Matsonga ku vulavula ntiyiso lava va ha ku humaku va behloko mhaka yikulukumba ngopfu ku ri tindhawu leti ti nga ta hina Machangani every time loko vulavuriwa nyana ku raisewa issue ya ku ri a ku lunghisiwi yini swi vuyela ka ku ve Machangani hina ha tirhi tribalism mara u ti vutisa mara lomu kun'wani va kha va lunghisa hi se kuma hi timpfula ta so
mapatu ya onhaka inani i ku maginerini mapatu ku cheliwa ti-gravel soil misava leya gravel ku tlhe ku gandliwa a ku nga ta ze ku onhaka hi ndlela leyi ku va na erosion a yi nanini leswi mpfula yi fika ku yi kuma yi fika yi kuma a top soil leyi nga zangi ku yi fakiwa nchumu n'winani yo fika yi kukula yi vhela yi hundzuka mikova yi nanini loko ku mo vula sweswo mi ku heyi a hi le ku tikumeni ti-service hayi machangani ma na tribalism hina hi tirhi tribalism mara loko swi ta ka mintirho swa ku va hi tirheliwa ni vula ku vonani mati mpfula yi le kunene ngopfu sweswiwani mara mati ku ma huma swa tika a hi swi twisisi ku tsandza yini hambi phayiphi yaleya va ngo yi siye hi ntsan'wisa a ya ha swi koti ku tirhela vanhu yi tsanani kwa yi ndleliwe vanhu vo karhi ene u ti vutisa ku ri ya cinciwa rini phayiphi ya kona because say it's almost 30 something years hi nghenini ka xidemocracy loko mo vulavula hi swona hayi vanhu valava va nga ka ANC va machangani vo va rhungiwaku vona leya va ngo yi siye hi ntsan'wisa a ya ha swi koti ku tirhela vanhu yi tsanani kwa yi ndleliwe vanhu vo karhi ene u ti vutisa ku ri ya cinciwa rini phayiphi ya kona because say it's almost 30 something years hi nghenini ka xidemocracy loko mo vulavula hi swona hayi vanhu valava va nga ka ANC va machangani vo va rhungiwaku vona va mi cina xitanja ku ri hayi swi vula ku ri wena u la ku endla inani because a va hi defend kahle na a ni swi twisisi ku ri hikokwalaho ka yini munhu loyi a nga muchangani kumbe a nga mutsonga ngopfungopfu a ya mahlweni a vhotela mfumo lowu because a wu le ku hi pfuneni nchumu ku vulavula ntiyiso swilo swo swi kha swo onhaka se va nga swi vula ku va lava ku hi sala marhumbini ene se ho va marhumbini himpela and a ku na ku cinca loko hi ku vonaka these guys they are there to destroy us that's why mi kuma ku ri no loko mi langusa ka leadership a va na mhaka na swona ku va nga faka munhu loyi a nga equivocal a nga ta vulavula a va byela ku swilo leswi rhongo leswi va nga ku swi endleni so hi swo swi endlaku ku hi kumeka xiyimo lexi ri tano ene swin'wana na swin'wana swi ta tshamisa swo loko mo langusa building yaliya ku nga na tihofisi tetiya ta a ku ri parliament mativa yi hlakalile loko mo ya lani ku tsandzeka ku maintain hi ku building lero mi yi vona it was of a quality a yo lava just maintenance yi tsanana ngopfu ku yi kota ku inana mara swa tsandza kuma ku ri ku yo tsina thyaka kambe swo tsandza kumbe vo ka va nga swi lavi vo ka va nga swi lavi vula ku ani vanhu va ri kona lava va fane va tirha why letin'wana ti-building ti va ti kha ti maintainiwa kahle swi ka swi inani vo hala vona nge vuli nchumu ene ku hana loyi a nga ta vulavula because loko mi khamba vutisa va lava va timeyara na va lava inani va timeyara ta hina na ti-councilor immediately mi vuti mara leswi yini IDP yini IDP ya kona a mi nge yi voni ku yi ta helela kwihi na metro ku to dzumba ku ri IDP mapatu lama man'wana ma fane ma pheviwe khale man'wana ma ndliwe swikontiri khale na sweswi ho famba hi kha hi bodlomela lomu va tshamaka kona vona it's okay mara we are in equality hayi hina hi ya ringana a ha languti ku munhu loyi i muyini mara loko mi teka tindhawu ma swi vona ku a hi ringani at all nemetro bishop enkomo nemetro la tene van'wana 0860002543 so i swin'wana swa leswi swi tikaka ku swi twisisa hi yo mhaka mi ni twini vilela loko muyingiseri vhiki hi Musumbunuko a nghenini kwala moyeni walowo a ku mati ma le ku khulukeni kusuka xikolweni ma nghena mutini wa yena loko a byela mukhanselara ranga swi tivi u ta ndla yini i ncwini sweswo a nga swi tivi ku ta ndla yini hi mhaka ku ntirho wa yena i yini a hi wona walowo wa ku hi ye mfumo kwala ka vaaki un'wana ni rhumela nomboro ya mukhanselara ni ta va fonela laha loko ni huma ni ta kota ku twa ku loko va ku hava swi tivi va vula yini loko ri ku ntiyiso ma va mhaka i xiphiqo lexi hi nga langutana na xona tanihi tiko kumbexani hi fanele vanhu hinkwavo lava hi yo mhaka siku rin'wana tshame ni mi byela ni ku van'watipolitiki a va twi hi n'wina a mi twi hi vona va twa hi n'wina kambe n'we mi twa nga ri van'watipolitiki hi n'we mi twaku hi vona a swona hi n'we vathori va vona hi yo mhaka loko mi nga va lavi mi to tshika mi ku loyi n'wi lavi kambe mi pfumela munhu a fika a tlhela mi kholela ku ve thole hi n'wina
Inhlakani la ile ka Munghana Lonene FM. Khalanga Papa. Ni tisa mbilu ku va honestly. Ingaku loko swi fika ni la ku vulavula hi miako ya leyi hi ku hatlisa Khalanga. Yeah. Loko swi fika ka tipolitiki onge hi lo fuhuka kumbe hi lo fuhuriwa. Loko mi languta I think Limdev hi le ya khale a hi ku istoko a ku saseki ngopfu la Giyani. A ni navela loko ni kini nghena a ri singa ni ku la loko no heta xikolo ni ya dyondza kahle ni ta vuya ni tirha kona sweswi sorry a ni nga swi endli sweswo hi ku loko ako wu za wu nyaka pfala wu fika laha wu nga kona leswi nga ndzeni na vanhu va kona i swilumani na loko hi languta ku hlangana ka mimfumo ka mina a swi sasekile ku ri ku na leswaku ri na Libuwa na Venda na Gazankulu hi hlangana ndhawu yin'we vukorhokeri ku hi ta kota ku ringana loko mo languta FNB ya le Cape Town kumbe ndhawu yin'wana na yin'wana ya le Cape Town mi languta na FNB ya le xikarhi hambi mo teka Polokwane mi teka na FNB ya ka Malamulele a ni languteka hi ku ti fambisiwa a ni langutela leswaku hi ku ti fambisiwa kumbe ti tirhisa vukorhokeri byin'we na miako ya kona yi fanele yi languteriwa ku ringana kumbe xana ni nyika xikombiso xa ku la hi le ka swiyenge swo ka swi nga ri swa mfumo va swi kota ku tirhisa profit ya vona a hi vuyeni ka mfumo loko mi languta timhaka leti mi vulavulaka hi tona ni ti voni hi matihlo mina a Giyani a ni tsakisiwi hi nchumu hambi no kuma mali yo tala njhani ni tshamile ni nge yini ya tshama hi ku loko mi languta Limdev mi languta le Venda mi languta ya le Polokwane kambe swi vangiwa yini na mina ni ri hi ku vona ka mina hi ku va makwerhu va vulavurisi swi endliwa hi xikukwana etlela vurhongo mara leswa swa ku kumbe leswa swa ku Khalanga xin'wana na xin'wana loko mi lava ka mfumo va le yingiseleni xikundza vulavula hi patro ya Botsoleni yini mara mo ni vuya kona ka miako ho tsatsanyula hinkwaswo leswi loko mi swi lava mo tsatsanyula kwala xikarhi ku ta ku ya nghena ku no mina xihlawuhlawu hi na xihlawuhlawu njhani hi ke hi lava ku varhangeri va hina va hanya ka misava yihi va famba ka mapatu wahi va vona wahi matihlo hi wahi matihlo lama nga na wona ku vona swo saseka kun'wana ni vulavula hi varhangeri hayi hi va mbuyangwani ntsena hi na vo lava vukorhokeri loko mo langutisa hambi mo langutisa tiofisi tin'wana to fana na va SARS na va Home Affairs loko mo langutisa a ti fani na tiofisi leti nga le ka tindhawu letin'wanyana vo va ka misava yihi vo va ka vurhangeri byihi hikwalaho ni nge mina ni vona onge na hina vavhoti kumbexani swi herile leswi hi nga votelaka swona onge hi lo fuhuriwa kambe kumbexani hi nga cinci maendlelo ma tipolitiki va lava va nga kona hi koka hi mabaji mara ma ta za ma tshoveka mavoko hina van'wani se ha vengiwa Khalanga loko i fika i komba xilo i ku lexiya i to vona munhu wa kona se a nga ha na mhaka na wena na tinambara to tala ngopfu ta vanhu lava nge le matimbeni loko i vulavula wa swi twa ku ma yi tiva na liya yo phuntisa na liya yo vulavula i heta ni ta vona swin'wanyana hi xiyimo lexi hi nge le ka xona sweswi kahle Khalanga na mina na mi tiva kahle la moyeni ku namuntlha swi yima kuweni loko va pfumela hi ndlela leyi swi kona namuntlha vo lava ku ni hindzisa ku va ta teka un'wana miyingiseli hi laha ka xiyimo lexi hi nge le ka xona Khalanga tikani ku ni hleka mitswambili ya mina yi vava ni mi twile sure nakona kwa umele so echindani Eric Mavas mina ni Khalanga Pet Mathebula ni ehlangene na ngolokolona kambe mundu ku kona ka Munghana Lonene FM mana sokulerini dzuma na mina ngolokololo landelaka kambe sweswana a singene ni amukela Nkulukumama of Khada Tatana Hlulane Fanuel Magaisa eJohannesburg Tembisa Alex Nasowethu kuya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela